ko igihe cy'Imana iyo kigeze izigisoza, ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Foursquare, yego gupfukama izamurira ibiganza idangiza nkomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Mana ndagushimiye kuko iyo uvuga urasohoza. Nyuma amagambo atari menshi, ndashima Imana kuko runo rugendo rw'urusha rwacu nashinze 2023 kuvugwe kugeza ubu yaribaye igihe cy'imyaka 2.8. Iyo myaka 2.8 twahuyemo n'amobstacle atandukanye, ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana kuko yarinze umutima wanje ikanamfasha. Intambara ni nyinshi ariko ntizibuza icyo Imana yavuze ku muntu kugira ngo kigegweho. Rero ndashima Imana ko mpagaze muri Joyous ndi kubasezera. Kubasezera biragoye pe, kuva hano, kuva muri uru rusengero biragoye kuko hari ibintu tunda kubita kw'ikimibari, nakubita kw'icya overnight, kareba ukuntu abantu baza bataha kare, nkama numva agaseri mu mutwe. Abaririmbyi bake babawushiburiga tugira mu bantu baza barara muri overnight bugacu. Umuntu wabikoraga nawe ni Frank. Jewe igituma nje bikora discipline. Iyo ndi mu materaniro mba yarimo sinsohoka, sinza jamo hari hanze ngo ngiye ku nzamuka nimba ari hariya muri rantuze kage uhita ngaruka, kaba afite urgence ikomeye. Rero bavandimwe, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndashima Imana ko Joyous yanyakiriye, Foursquare ikanyakira, Mama Bishop na Bishop bakanyakira. Ndibuka bwa mbere tukicara muri ofisi hariya hejuru, nababwiye amagambo, nababwira ngo simfite epfo simfite ruguru, ariko mfite Imana. Ayo magambo nabwiye Bishop kubera ko nta ministeri nari nzi hano, ndamubwira ati ndi mu gisubizo. Hari igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, hari igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, zirangora nyinshi kubera ko nabonaga burananga akavuyo, ariko Imana ingirira neza, mbona orientation, ndaza ngera hano. Ibyo navuga byose mbere na mbere ndashimira Bishop. Mama Bishop, ndabashimira ibintu bibiri. Bishop ni umubyeyi ku bintu nka bine. Ikintu cya mbere, yakira umuntu akabana nawe, ukaba umunyamakosa akakwihanganira, byashoboka akakubwira, bitakunda akakureka ukivanamo wenyine. Ndashimira Bishop ikintu, ariko ejo nzovuga, kareka nzamuvuge online. Bishop namukunda ibintu bibiri bikomeye, nta marangamutima yo mu mubiri agira. Ahangaha ngarumva ngo mwatunganye ngo aze ngabinjiremo, ushobora kumva amakuru rimwe akanayatohoza cyangwa akabireka,
akagenda agakurikirana isoko ry'ikintu iyo kiri, yamara kuhamenya akaguhamagara agaciro z'umuze. Reka murekera. Ndashimira mama Bishop ibintu bibiri agira ukuri kwinshi ntagutinya, ngo uri umusitari, ngo uri umuki, arakubwira. Babwire n'abantu bari kubyara cyangwa mwamuje gushaka, nimutagira indangagaciro zimeze gutya muzasenya mukiri bato. Umugabo agizwe n'amahame, umugore agizwe n'indangagaciro zo gukunda umuryango no kuwukorera no kudapapaza kugende kabiri. Ndasoje mama Bishop, ndagushimiye. Ndibuka aje kumubwira ngo mfite ubukwe, arufashe nuko aho hari amarangamutima. Reka mbareke nuko mama Bishop, ndagushimiye. Ibindi nzabivuga ejo hano, nzabivuga nzuzuna namuyakanga. Nzabivuga ejo. Hanyuma Joyous twarabanye mu ntambara zikomeye. Uyo muri mugira intambara, ubanye mu ntambara zikomeye. Uyo muri mugira intambara, uyo mugira intambara. Ariko ndabashimira ko mwihanganye. Jewe mu miterere yanjye kuva ndi mutoya twavuganaga ikintu, yaba mukuru wanjye yaba mama yakinyura ku ruhande tugahita dushwana. Twavuganye gutya, ugenda gutya, jewe ndi muri uno murongo, ugarukemo tugende cyangwa urekeje komeze. Nuko uriya mugabo uri gufata kamera hariya n'uwi Bukavu, twahuye nawe, twabanye nawe mu nzu imyaka 2, yitwa Jivure. Twarabanye, arabizi. Nimba tuvuganye ikintu ni yego, nimba aciye ku ruhande ni ibibazo. Nabo twabana bose naho nakore muri Sepak. Ariko cyo yasigiye kubabwira ibintu bibiri, bana b'Imana, mugende mukunda ibintu bibiri. Igihe uri hano umutima tukagucira urubanza yo kudahari. Igihe udahari umutima tukagucira urubanza kudahari. Uzaza ukore mu gihe cyawe, usoze ugende. Ibukavu narakoze, ndasuza, Imana irandekura. Hano igihe cyo cyari iki kuri pe, ndashima Imana kuko igihe cyaje nisigaje muri Kigali cyarangiye. Joyous, babwira ibintu bitatu. Mugende mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mubikundire ibintu bibiri. Imana izihindura ubuzima, Imana ikaguha umurongo w'ubuzima, Imana ikaguha umurongo wo kuba muri sosiyete. Muri Joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Mwabishima mutabishima, ngewe mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka yashaka kuzana mu murimo, ariko ku mpamvu z'itorero na Mwuka Wera nta rubanza afite. Muri Foursquare ejo nzabivuga mpagaze hano, nta rubanza afite. Narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura, habayemo utuntu n'utundi, ariko zose zaganishaga ku cyiza. Amen. Siko kuri? Nta rubanza naripimye
gusa ikintu gusa cyambabaje kindi kirambabaza numva kigiye kumbwira yito ndashimira abandi Imana ikaguha umurongo w'ubuzima, Imana ikaguha umurongo wo kuba muri sosiyete. Muri Joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nabi, mwabishima mutabishima, ngewe Mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka yashaka kuzana mu murimo, ariko ku mpamvu z'itorero na Mwuka Wera nta rubanza afite. Muri Fosque ejo nzabivuga mpagaze hano, nta rubanza afite. Narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura, habayemo utuntu n'utundi, ariko zose zaganishaga ku cyiza. Amen. Siko kuri nta rubanza naripimye, gusa ikintu gusa cyambabaje kindi kirambabaza numva kigiye kumbwira yito ndashimira abandi yego ndashimira bande Amen. Kuri bande ndababwira ikintu kimwe, aba bahungu ni inshuti zaje, none ku kintu kijanye ababaza banyikiriza mu mwuka cyane, ikintu cyose kitagenda muri bo ntibishoboka ko kuruvisiyo kiranana, ntibikunda. Ariko Imana isabane namwe basha, muzakomere, komeza umurimo mutinumva, Imana izihemba, Imana izihemba. Hanyuma rero